kombela vanhu va tshunanyana haleno a tendeni leri nga ra basa hi ta kota ku va hi kha hi sungula se DJ ni ta kombela u tlanganyana risimu hambi ri banyana hafu ku vanhu va va kha va tshunela haleno hi ta va hi kha hi sungula ntirho wa siku ra namuntlha. DJ my selector, let's go. Ni vulavula hi Diamond Nsimbi kahle nqambi hi Masagwadi leyi ku loko yimbelela ya hanyisa. Alright guys, okay ngeke ngomasolo ni vulavula hi mani loko nga ri mani na the one and only, mina I used to call him Papa Baby, the one and only Oscar Makamu. Mi right? Awulanda. Alright, say the mic I come in so the mic can say that you make I got the bill. I mean, so we can second like you're gonna be ready. You say, when you come here, what that? So, like, Oscar Makamu, you're in the big way in the back of my
one Rakori is a very humble guy. Very humble guy. Nakwana ngisho wodala. Kodwa manje umiwa umuntu obunabuza. So okay, taban khana mulanda indlela leyo. So okay. So taban khanda leswi ngombe mic leyi n'wanale. DJ ngombe na mic nyana leyi itsholelale. So indaba ikha ifamba nilanda mhlambi leya ya mina the one and only wasikabakabo. Indaba ikha ibabhela countdown. Nasukela katheni. Nasibokala noma loko nabathenga ayisebenza kathonelale. Loko nokuthani ukunayo, loko mabuni angengeni. 10 6
voko ka ha shulo yikunene imamamzeyine. Alright, you can say Shunene, you can see me kusuka ka the one and only Oscar Makamu na Majubani sisters. So okay, just in the item number 9.